Bugün Rahmatlık Askar Ulu Maksatbek Hacı'nın demilgesi menen kurulgan niyeti menen andan keyin bir togandары балдары бардык жабыттын элдин жардамы менен бүтүрүлгөн мечиттин ачылышы болуп атат. Ошону менен биргеликте Максат ажекебиздин, Максат акебиздин, bir туганыбыздын ашы дагы болуп атат. Экөөнү бир өткөрүп атабыз. Кайра баягы элди чогултушпашка кыйын экен. Ошого Кыргызстан Ислам университетинин устаздардын устазы, карылардын карысы, Шамсидин кары Куран окуп берсин. Куран менен баштайлы. Кыргызстан Ислам университетинин аксакал мугалими Абдышүкүр Дамыланын устазы, Чубак Дамыланын устазы. Кыргызстанда 2 киши болсо ошонун бири болгон, эгер жалгыз болсо жалгызы болгон Молдо Надыр Дамыла баш болуп келип отурат. Бул кишилерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Башка жерлерде дагы ачылыштар, чоңдор, депутаттар, министрлер ачылыш кылып атыптыр. Биз ал жака барбайбыз, эстебес, сени жакшы көрөбүз. Ошо сенин агаңды сыйлап, Кудайды сыйлап, биз өзгөрүшкө барабыз деп күндө ошо жол жүрүп келдик. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Men alga sizlerde şol meçitinizlerimden kutlukdap ketem. Şol açılgan koz meçitinizler en bir berekeli meçit bolsun. Albatta bul meçitten köpdegen baldarımızlar emanduluk tarbiyalap, talim alıp elini birimdikle, intimaklıkka, emandulukka çakıra turgan meçit bolsun. Albatta bul meçit Allah Teala'nın üyü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan al mescidu beytullah aman dakhalal mescide fehuve zayfullah. Bul meçitler bardığı Allah Teala'nın üyü. Kim meçitke kirse Allah Teala'nın konağı degen. Mana inşallah bul meçit Allah Teala'nın üyü bolgondan keyin, bul meçitke kirgen adamlar Allah Teala'nın konağı bolgondan keyin, misалы bizlerge üyüzge bir konak bolup gelse, üyüzdeki tapkan dersenin bardığına ap kelip, oşo meymandy razı kılıp konak doyubuz. Oşonda ile kim meçitke kirse Allah Teala'nın konağı bolup eseptelet. Allah Teala albatta ana konaktop, ana beyişten orun beret, anın konak suyunu beyişte beret inşallah. Урматтуу элим, азыр өзүбүздүн сыйыбызды кылып койсок, атайын биздин айылга ушул алымдар менен, ажылар менен, ага окутуучулар, устаздар менен бизге кут береке келип отурат, жакшы инсандарыбыз келди. Анан кур кетирбей, куттуу жерден кур чыгарбайт. Son yaraşta. Buyursun, buyursun, buyursun. Azamat. Çok oturuyor. Kestres mi? Yeni mi takımda var? İştibarı mınan Muhammed degen. Şeyh de, barakallah. Altınbek Hacı. Muhammed Şeyh. Nadırdan bağa. Evet, sürekli tatlı Sevmege. Nadırdan bağa veriniz.
Maşallah. Kana tarkıla eme tarkıla. Baldar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velillahil hamd. Allah değil. Maşallah. Ürüm kılıp alıp kettingizler. Bizde meşit kuralı, medrese kuralı, şahar kuralı dep. Maşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bana da verin. Her baktım. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Kana Allahu Ekber. Maşallah. Allah özler geçsin bak ya. Özler geçsin. Allahu Ekber, Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la